for the winner by unanimous decision, Khalil Rountree Jr. Estou aqui com o vencedor, Khalil Rountree. Khalil, parabéns, uma performance dominante, você realmente destruiu ele nos 5 rounds. Essa era a estratégia, entrando na luta, tomar cuidado e aí ir construindo e para a decisão? Buradayıq və Camal, sən bu döyüşdə, Xəlil, sən bu döyüşdə 5 raundu üstünlüklə əldə etdin, amma sizin rəqibiniz də kifayət qədər güclü idi. Rəqibiniz haqqında nə deyə bilərsiniz? Before I answer that, I just Antes want de to say thank you to responder, quero Baku. agradecer a Baku, Baku. you guys have been amazing, Baku, vocês honestly. são incríveis, I'm going to remember this place for the rest of my vou life. me lembrar desse And I lugar o hope to resto come da minha back, vida inshallah, e I come espero back. voltar. But thank you guys. You guys have made this an Vocês são amazing incríveis, experience. fizeram que isso aqui fosse uma experiência incrível. I told you Mike, from the sim, eu te beginning, falei I desde o didn't come in here começo que eu não entrei aqui para I had subestimar full meu belief in mal. myself Eu and my confio em mim, abilities, confio na but I minha didn't habilidade, underestimate mas não posso it. subestimar o meu Also, like, adversário. the plan was E a to estratégia, be então, smart, era ser you know? inteligente. I made some mistakes Eu in the fiz Alex erros fight. na This luta one, contra o it's like, Alex, e hey, essa man, luta I aqui eu get to pensei, não, kind of make it eu preciso different fazer decisions. I don't have decisões to go, diferentes, eu não go, preciso ir para I gotta frente. do what I gotta Eu do. pre- And then if I'm winning the round, Então, I can eu preciso secure that considerar, and, estou ganhando be a round, smart, ser professional, inteligente, ser championship profissional level fighter. e ser That's how lutador de champions nível think, campeão. in my opinion. Pensar como campeão. İlk öncə Bakıya və azərkeşlərə, kimlər ki burada məni Azərbaycanda çox isti qarşıladı, onlara dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Digər bir tərəfdən demək istəyirəm ki, mən burada bildiyiniz kimi Camala görə gəlməmişəm. Mən gəlmişəm özümü sübut etməyə. Çünki bundan öncəki rəqibimlə döyüşdə kifayət qədər yaxşı nəticə göstərmədim. Amma indi istəyirəm ki, bu döyüşlərdən başlayaraq özümü doğruldum. It really was a beautiful display of composed, Foi uma performance clinical incrível, striking. técnica, That's it. You just gotta win controlada. over a former Você champion. ganhou agora contra Who do you want next? ex-campeão. Contra quem você quer lutar na Doğrudan da próxima? bu döyüşdə öz əvvəlki yarım ağır çəki divizyonda olan qalibinizlə, çempionla yaxşı döyüş göstərdiniz. Amma bundan sonraki olan döyüşdə rəqibinizi kim görmək istəyirsiniz? I would say everybody knows I say it Todo over mundo and over sabe que eu again. sempre I digo, want to be a champion. eu quero ser um campeão. So, not, you know, whatever's next. I know Seja that quem there's for o things próximo, that, you know, there's things that need to be done. But for me, coisas que eu if I had preciso to fight fazer, assim, mas se eu Magomed preciso Ankalaev lutar next, contra I o would do it. Ankalaev, If eu I vou have to lutar. fight somebody in Se between preciso lutar that, I'll entre do it. But whatever isso gets me também, closer mas to getting seja o that próximo belt again. adversário que me leve I'll mais fight for the belt próximo again. ao cinturão. Eu quero lutar pelo cinturão Onu mais uma demək vez. istəyirəm ki, mənə fərq etməz kim olacaq mənim növbəti rəqibim. Mən əgər kəmər əldə etmək istəyirəmsə, qarşıma çıxan hər kəslə döyüşməyə hazır olacağam. Congratulations on a very dominant Parabéns performance. pela Enjoy performance this dominante. victory. Aproveite Ladies essa and vitória. gentlemen, Senhoras e your senhores, o winner, vencedor, Khalil Khalil Rountree. Rountree Jr.